Zoz slavskim obrijadom, lamanjom kolača i svjatosavsku himnu u osnovnej i srednjej školi Petro Kuzmjak u Ruskim Keresture počala švetočna programa znahodjiva značovanja Dnja Svjatoho Savi. Maturanti zoz troch štvrtih klasoh srednjej školi mali okremnu úlohu – buc kumove slavi. Evo ga, čest mi, hej, to perši raz, že také daco robím i nehnal som za to tí obyčaji, ale evo ga, teraz som naučil, že co še to robí. Prez poeziju, prozu i cikavi podatki z života Svjatoho Savi, školjare osnovne i srednje školi, ktorí vjedno pririhtali programu, zdohadli na jeho život i djelo. O Savovi som im pomogla, dakus, zvesto na 2 časci, ta jedna mala časť biografsku o Svjatomu Savovi, a druga bardziej o knjižkoch, o pisanju, o takim, co možeš pov'язати zo školu. То ті школярки, котрі участвували у тій програмі, наїсце, що визначали у роботі на годинах сербського язика, та прето имали ту честь, že by nješko boli u tej svjatočnosti, kotra pririhtana vjedno za srednju školu. Zoz muzičnima točkami programu prikrašala špjevacka grupa srednjoškolkoh i školjare Kulske muzične školi zoz odzeljenja u Ruskim Keresture.